dutangiranye akana k'agahungu kari kugenda mu muhanda, akana gatoya wagira nyine gasa nkaho kari mu bukene, karirukanse kigana ku modoka gasikuje umubosi igikapu yari yagifashe kirambitse mu modoka, aravuga ngo umva sha, ariko uratuzi sha, uzi ico dukora, umva sha parika imodoka tukwereke. Kana ko kakomeje gutabaguriza, mwembwira ico nishakira ni amafaranga, mwensakoreza ibindi muzaje kubibaza iyo. Kana kiruka kagana wajya ahantu hameze nko mu shamba, kiruka kari kumanuka bose abwe umva sha bapagasa muparike bajanye igikapu kirimo amafaranga baragitwaye, muparike mugire vuba. Wari utwaye imodoka ngo kanze muharike boss, n'abandi gira vuba vuba wamuginga, gira vuba vuba rwa ruzingo rutadutoborera bro wagize vuba manu ugaparika iyo modoka kicana mbonye kiri kurenga hariya. Nese boss ayigushikuje gute ko wari uri hanze, ayigushikuje gute? Arakinshikuje ariruka, umuntu yaparitse imodoka aho hafi vuba vuba mu byondo, apfa guparika atitaye ngo ni iki cyabaye, ngo habaye iki. Araparika urubosi ruti ngo maniga habaye ikizi, mumbwire ndambarabure bro, murukumpagarika bigenda tukanze mfungure tugende tuje gushaka urwo Rwanda. Ibizingo by'iminsi bisigaye byarigize ashwi, bakinguriye inzugi rimwe bavamo bihuse cane, bavamo bari kwiruka kubuta urugi, umubosi ahita senguruka imodoka vuba vuba arakinga, aravuga ati tugiye kugabagaba inzira buri wese aracukwe. Twagiye boss, bagiye bari kwiruka batarwiyambitse, babarashe boro z'amamiliyoni, barazitwaye boro z'akayabo. Abagabo bambaye amakoti uri kubona byo kuba ari sambu. Kana kakomeje kunyanyura, ibyo mwibimbwira nje niboneye imari, kana gafatiraho. Ndagiye nubabara uzansanga ku kagari, kana karanyanyura nta guhagarara, kagiye mana nimba karaturiza he umbaze nkubaze, sinzi ngo karagana canga karagarukira, conze cuko ndi kubona kagenda kakwambura ubudahagarara kakataje. Nuko kanimba kari kananiwe kabona gashiki kako karakabwira brother how are you, uvuye he brother, how are you coming now, uvuye he? Aramubwira ati ngiye nyine nari ndi kugenda mu muhanda, fata iyi bage ugenda uyijyane mu rugo. Nese ko hajya bari kukwiruka, weho genda nyuraho nje mbese nsubirayo nje kubayobya, kaganje nyura kanze nanje nje mu rugo. Abantu ukubona ko bakase inzira zitandukanye, katurebe ko barabarara hari ico barakora. Dore ngabo bakomeje kugenda pe, bakomeje kuritambagira ishamba, bari kuryirukanka, bageze bararyirukanka yewe benda no gupfa, bagera aha barananirwa sha mani, murezi twamubuze sinzi nganyuze. Urabizi nese nimba bose uri kubona tutari kumubona kugira ngo dukore iki? Oya ibyo mwibimbwira dukomeze tumushake, ntabyo kuzanamo imidaba ngo dukomeze tumushake. Boss nta kibazo, kurayo n'imbunda genda na murasa. Oya have iby'imbunda bereka utica umuntu. Uko niko boss uri kubona nyine ko wagira afite n'umutima, nubwo nyine bamurashe boro z'amamiliyoni, uri kubona ko wagira afite n'umutima muzima. Kumbe ikigabo dore ukuntu kiri kwitegereza, ikigabo kirareba carabirindutse kibona kana kumbe munsi ya senyenge ngako disi we kagiye. Boss nje ndamubonye nguriya mubonye ari gukata hariya boss, kurikira hariya natwe kaduce hano turahurira imbere, kandi hatagira n'umwe utandukana n'undi, dukomeze tugende. Ikindi kibika imbunda, ariko boss nubwo mumbujije gufata imbunda njye nari guhita mushonesha nyine, nari guhita nanamurasa. Twihute ibyo tubireke tuje kumureba.